Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Seyyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Şu dünyalarını yoktan bar kılıp, bizlerine her daim özünün iksiz şiksiz nimetleri bilen nimetlendirip duruşu, rizıklandırışı. Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ga iksiz şiksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz bulsa yarar idi. Hem de alemlerge rahmet bulup jiberilmiş, her daim bizning için dua kılıp durgan, ümmetim deyip kaygırgan, hem de yine kıyamet günlerinde bizning için şefaat kılışı büyük peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge günlerimizin türlerinden çıkıp durgan salavat şerifelerimiz daimi rövüşte erişip tursa yarar idi. Hürmetli din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, elhamdülillah Allah Teala yana bizge mümkinçilik birde, tevfik, hidayet birde şuşundakilerge Allah Subhanahu ve Teala hemmegizge indi şuşu hemmegizge kilgen adımlarımız sayın kimçiligine hatalardan arınırga nasiplardan kılsın. Şuluk adımlarımız sayın izgiliklerge erişip indi tulusun şahaş hem de gümre kılgan sevaplarga erişirge Allah Teala hemmegizge nasip ve müyesser eylesin. Allah Subhanahu ve Teala şu dünyada yaşaganda indi bizge hemme bizge mümkinçilik bire kimçilik gana hatalardan arınırga hem de her birimizni indi öndi şu dünyada yaşaganda izgilik kılırga. Hem de şu izgilik şınap da hürmetli din kardeşlerim indi büyük bir fırsat bizning için kimçilik gana hatalarımızdan arınırga izgilik kılıp indi savaplarga erişirge Allah Teala'nın rizalığına erişirge. Hemen şulay indi bizning halkımızda şunday sözler var. Indi izgilik kıl da indi suğa at diler. Yani indi bunun bir manası degende indi kişiler bilmesin, indi balıklar bilse sina jiter degende. Yani riya bilen işleme şu amelini. İkinci bir mana olarak desek bulay indi mengilik suğuna at. Yani mengilik turmuşun kileşek dünyana tapşır şu amelini hem de kaldır şunda. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge şu izgilik kılı meselesinde indi bir sadaka meselesinde kilip soruyorlar. Ya Resulullah dey, izgilik şu birgen sadakanın nindiyse hayırlırak deyip soruyorlar. Kursetip birgenimi yaki yaşırın birgenimi deyip soruyorlar. Bana karata Allah Subhanahu ve Teala ayet indire. Bakara suresinin 271. ayetinde başlanıp kitatirgen ayette Allah Teala ite estaizu billah in tubdus sadaqati fe ni'immahi eğer de siz de sadakalarınızı aşık birseniz de yani yaşırın batırın tugul bir aşık rövüşte birseniz de fe ni'immahi ol sizge izgiliktir de yani şu birgen sadakanız da sizge hayırlıdır de. Amma devamında Allah Subhanahu ve Teala ite amma de yaşırın birseniz hem de fakirlerge tapşırsanız de sizin için hayırlıraktır de. Şu ayetin tefsirinde karasak indi hazin tefsirlerinde de kitirile izgiliknin kılıngan izgilik de nefil izgiligi eğer de yaşırın kılınsa de galimler bunlarda bir fikirde de toplandılar bir fikirde hem de iteler nefil kılıngan izgilik yaşırın kılıngan hayırlıraktır de kursetip kılınganına karata de. Bunun ayetinin devamı ahırı da delillep getire. Vallahu bima ta'maluna habir de. Allah Teala sizin kılganlarınızdan haberdardır de. Yani aşık kıldığınız mı, yaşırın kıldığınız mı, nişik kılsanız da Allah Teala barbar haberdardır de. Şuna göre hem de nerse diler, yaşırın kılıngan izgiligiz riyadan yarağıraktır de. Çünkü kursetip tapşırsanız, yaki izgilik kılsanız kursetip bunda riya kirerge mümkün de. Riya nerse ol? Yani sen amelini Allah rizalığı için kılmıysan birersi kursun da mına qaralı nindi izgi kişi deyip nindi yaxşı kişi iken izgilik kıla deyip indi kişilerden şuşunday yaxşı uy fikir kütösün, yaxşı söz kütösün. Mına bu riya bulayında. Kişi için işleysin. Allah rizalığı için işlemeysin. Şuna göre yaşırın kılıngan nefil hakkında bara. Nefil kılıngan yaşırın üsteme ibadetin sadakan bulsun, namazların bulsun. Yaşırın kılınığı hayırlıraktır.
Әмма инде моңа хадисләр дә дәлил булып килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ягъни кышкырып җирүченең, ягъни кылган гамәлен кышкырып җиткезүче, рия өчен кылынган, ягъни күрсәтеп кылынганның гамәлләре кабул ителмәс дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм дә шушының дәвамында ни диясебез килә? Әгәр дә берәр кеше салих кыл икән, мәсәлән, кылын йөрәгенә кирми рия, ягъни кеше ризалыгы өчен эшләми бу гамәлне. Аллаһ ризалыгы өчен генә эшли, һәм дә артыннан иярергә мөмкин булган бер кеше. Ягъни җәмәгатьтә ул кешене беләләр, һәм дә ул кеше артыннан иярәләр кайбер мәсьәләләрдә, һәм дә ул кешенең Аллаһ ризалыгы өчен, һәм дә башкалар да шушы гамәлне кылсыннар дип, шушы изгелек тагын да таралсын дип, Аллаһ ризалыгы өчен, аның өчен күрсәтеп эшләнгәне яшереп эшләгәненнән хәерлерәктер диләр. Кешеләр дә шулай бу изгелекне күреп, аның артыннан ияреп, алар да бу изгелек кылсыннар дип, бу очракта күрсәтеп кылу хәерлерәктер. Мисал өчен генә китерәсем килә, монда булган җәмәгать аңлыйча аны, инде мин монда килгәч бу мәчеткә, инде Авабин намазы кылучыларны күргәнем юк иде. Монда килгәч шулай ук инде икенде алдыннан сүннәт гайре муаккада, ясту алдыннан гайре муаккада кылганнарын күрми идем. Әмма мин моны кылайным, үземдә кылайным, монда килгәчендә моны кыла башладым. Һәм дә инде моны кылуым, әйтүем килми, мин теге изге йөрәкле, теге нидән нәфсем тыелган дип. Әмма моны кылганнан инде кешеләр дә, әлхәмдүлилләh, авабинне дә кыла башладылар, калучылар бар. Икенде алдыннан да сүннәт кылына, ясту алдыннан да сүннәт кылына. Бу гайре муаккада сүннәтләренә керә. Бу хадисләрдә бар, хөрмәтле җәмәгать. Нигә моны хадисләрдә бар дип әйтәсем килә? Арабызда бер кеше утыра, исемен әйтмим. Белмәү сәбәпле нәрсә диде, берсендә намаз кылганда, бу намаз кылына, ясту намазы алдындагы намаз. Берсе сорый бу кешедән, каралы ди, булар нәрсә кылалар ди? Булар сүннәт кылалар ди. Без ни эшләп кылмыйбыз соң дип сорый. Нәрсә ди? Ул бит бидгать ди. Беләме, белмиме уланы бидгать ди. Үзен теге нитер өчен, үзе кылмаганын каплар өчен, үзе торып кылмый бит. Ничектер акланырга кирәк бит бу кеше алдында. Ул бидгать ди. Ягъни хөрмәтле җәмәгать, бу сүзләрегездән инде әкрем булыгыз шушы сүзләрне. Бидгать дип әйтү, харам кылу дию. Ягъни кешене бидгатьтә гаепләү улы бер мәсьәлә. Ягъни зина кыласың дип әйтү белән бер. Чөнки бидгатьтә кылу харам, зина кылу да харам. Кешегә бидгатьчы дип әйтү, ул харам кылучы дип, фасик дигәнне аңлата, бузык мусульман дигәнне аңлата. Шуңа күрә мондый сүзләрне әйткәнче уйланый, хөрмәтле җәмәгать. Әле беләсеңме, син белмисеңме, башта тикшер. Ашып кара китапларны. Башкалардан сорап кара, аннары инде шушындый сүзләр әйтергә ашык. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, сезнең мисалыгыз белән дә кешеләр шушылай изгелеккә омтылырга мөмкин. Шуңа күрә һәр вакытта гына яшерен генә кылу түгел, кайбер чакта җәмәгатьтә күрсәтер өчен, әгәр дә мин моны бүлмәмдә генә укысам иде, монда аны кылмаслар иде. Шуңа күрә сез дә моны күрсәтер өчен, теге кешенең ризалыгын табыр өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен кыласыз икән, кешеләр дә өйрәнсеннәр дип, моның зарары булмыйча, хөрмәтле җәмәгать. Закат мәсьәләсендә, бу мәсьәләдә ачык бирүе тагын да яхшырак. Чөнки ни өчен? Фарыз гамәлдә рия юк, хөрмәтле дин кардәшләрем. Фарыз гамәлдә рия юк. Ягъни җәмәгать белән кылу, намазда рия юк. Шуңа күрә кайбер кеше үзен аклар өчен җәмәгатькә килми, нәрсә ди? Менә мин шул хәтлек изге рия кылмыйм әле, кешеләр алдында җәмәгать намазын кылмыйм әле, өйдә генә кылам әле ди. Шайтан эләктергән, тартып бара рәхәтләнеп. Фарыз гамәлдә рия юк. Шуңа күрә рәхәтләнеп, кеше күрәме, күрмиме, җәмәгать намазына килеп басырга кирәк. Шулай ук закатта рия юк. Бүгенге көндә бигрәк тә бирү кирәк, күрсәтеп, башкалар да белсеннәр нәрсә икәнен. Бүген бит безнең әлхәмдүлилләh торып килә башлады, әмма закаткә күбрәк садака итеп карыйлар. Үз акчаң итеп, әле биргән кешедән рәхмәт ишетмәсәң, я буңа садака бирдем, рәхмәтен дә әйтмәде, чистый нинди кеше булды дип. Син аңа бирергә тиеш, уланың хакы.
Әйтәм ул сиңа рәхмәт әйтмим, ул аның эше. Әмма әйтергә кирәк рәхмәт. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә бит, изгелек кылган кешеңә, ярдәмчел, яхшылык кылган кешеңә рәхмәт әйтмәгән кеше Аллаһка рәхмәт белдермәгән кебек була. Чөнки кыямәт көндә Аллаһ Тааля андый кешеләргә әйтә, хәдисләрдә дә килә, ни өчен аңа рәхмәт әйтмәдең? Ул бит синнән булды дип әйтәчәк кеше, Аллаһ синнән булды. Әмма мин аны василә итеп кылдым, бер юл булып кылдым, ни аңарга рәхмәт әйтмәвең, миңа рәхмәт әйтмәвең белән бердер диде. Килә хәдисләрдә. Шуңа күрә кеше яхшылык кылды икән, безнең тарафыбыздан аның өчен хәйр дуа кылу, рәхмәтен әйтү. Рәхмәт белдерү. Рәхмәт белдерү тиге, рәхмәт сиңа гына дип әйтү белән генә шикләнмәсен. Аны әйтмәсәгез дә була, аның өчен дуа кылыгыз, яки аның өчен инде берәр яхшылык кылырга тырышыгыз. Hem de şuşunda indi kayber şakta indi namaz kılganda da işimizde tige namaz nafil namaz kılganda şeytandan uy fikir kilerge mümkün. Birerse kursun idim yine namaz kılam bit üstüme namaz kılam. Kursun idim yine birerse. Digen uy fikir kilo bu şeytandan. Hem de tefsirde mine okup gittim bugün de mine şuşu uy fikir bilen küreşuğun sine şeytan bilen küreşuğuna bir, çünkü ulanlardan kile hem de bunday kılıngan namazın içinde küreşu bilen eli, bu riya bilen alıp atı tırışuğun bilen gadi namazından 70 tapkır üstünröktür deyip getirildi. Şuna göre uy fikir kirse de riya hakkında anı şitke alıp atırga kirek. Şeytandan kile, bir şakta bulay, elden indi uylar kilip kire başına, gadette başına kirmeslik uylar kilip jite. Elden erseler kire, hiç uylanmasının olay bir turunda, ama namazında kilip jite. Şuna göre alarını indi şitke koyup namazını devam eterge. Hem de aytып gittim, indi şuşa amelini kılganda her vakit kürsatip işleysin mi, bar Allah rizalığı için bulsun, ders bularak işlesen de Allah rizalığı için bulsun. Hem de ayetinin devamında ve yukaffiru ankum min seyyiatikum, Allah Teala ayta şuşa birgen sadakalarınız için Allah Teala sizden indi kaybir kılıngan günah hatalarınızı yarlıqı, gafu ite. Şuna göre sadaka minbeleden kutkara hürmetlenin kardeşlerim, indi mümkünçilik var mı, az mı köp mü, indi yumart bulurga kirek. Müslüman kişisine soranlık kilişmi. Bu haram sıfatlardandır Müslüman için. Az mı köp mü tapşırırga tırışığız. Soravuşu var iken, yetimler var iken, miskinler var iken, indi tapşırırga tırışıq. Yüreklerimizde şu yumartlık sıfatını arttırdık. Hem de riyadan kaşık. Riya bir korkunç meselelerden. Bunu anlap getir için bir tefsirlerde kiletirgen bir rivayet söylep gitesim kile. İlk zamanlarda bir kardeş hakkında, iki dost hakkında haber kile. Birisi salihlardan, ikisi de indi salihlardan bulay көрінәтірген bulatırgan bir zatlardan, көп gıybedet kıluşçulardan. Hem de bular haber işitteler, bir-birini Allah rizalığı için ziyaret etu, bir-birini Allah rizalığı için barıp halini bilişu, indi көп günahlardan gafu ite, cennetge indi yol salatırgan bir gıybedetlerden deyip haber irişkeş, bular söz bireler bir-birsine. Ayda dey, her günü bir-birimizge yürüşebiz dey. Bir gün min sina kilem dey, ikinci gün sin mina kilesin deyip. Rizalaşalar, şuşulay yürüşeler. Yıllarca, köp yıllar şulay bir-birsine yürüyorlar. Bir gün bir-birsine, ikincisi ikinci. Yani kiloları da tige boş söz silep oturur için tügül. Bul gaybet satır için tügül. Kilip namaz kılalar, Kur'an okuylar, hadislerden okuylar, ders bir-birine bireler. Şulay tip taralaşalar. Günlerinin bir gününde birisi kilmi konakka. İkincisi aptıray tuktalı. Yıllarca bu kileydi, bugün kilmedi. Nerseler bunun bilen bilgandır deyip kuzgala anın iyine. İyine bara, işikni şakı. İşikni şakıgaş, kızı aşağı işikni. Etiyin kaya deyip sıragaş, etiyim hasta buldu dey, ağır hastalıkka dey, yüden çığa almaydı. Yarar deysin bar kırıp gitti, koş minne min kırıp etiyinin ziyaret item dey. Kırıp gitti etisine, etisi indi dostu yatağında yata, şişini bitken, indi ağır sulu, dige sıfatı indi ahırı mizgilleri ikenip görünüp duratırgan sıfatlardan. Ağır halde yata. Bu tige kişinin ölgende hürmetli cemaat ağır halde yatığı kişinin naşar ikenini anlatmay.
Mağatigi var ayı türlü kıyafetler hadislerde kitiriltirgen tege cehennemge ele getiren galimler eyteler indi. Belki şu ağırlığı bilen de Allah Teala'nın kimçiliğine hatalarını çistartı bitirip alıp gideceğin. Şuna göre kişi ağır halde yatayken uylamağı sultigi naşar bir kişilerden. Allah Teala belki yani şuna çistartıp cennetke kırtmekşi buladır. Şuşunda da kure bu halini indi ağır suluy cünep söyleşe almayı bu dostu izgilerden bula bit indi nerse işli başlı mınarga eytirtmekşi bula kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani şuşu sözlerini eytire tevhid sözlerini eytire ama indi bu kişi eytmi. Bu muhatağın qabatlıya kiringine indi bu bilabis bu sünnette kile ulgan kişi kırıyında yatası turasız iken ulesi aldığından eyttirirge kirek la ilahe illallah eytti bana kiringine kulağına eytip turasız diye kışkırıp da tugel aşuğunu da kitirip tugel la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah deyip eyttirip dururga kirek. Bu azgına halga kilgeç nerse diye ağır suluş bilen min bana eytmiyim dey. Dostu aptırı. Ya ne buldu? Nege etmeysin dey. Minim bilen dey bu söz arasında perde koyuldu dey. Min bu sözünü eyte almayayım dey. Dostu aptırı aşuğu kile dostunun kızıp gitet. Nişiginde etmeysin. Yıllarca birge tehaccüd kıldık dey. Kur'an okuduk dey. Namazlar kıldık dey. Ya bu az kaldı indi özü bu termekşi halga ciddi indi teket irterek ölüp gitsin deyip bu arga azırk bulup tura şunda aşuğu kile nişiginde etmeysin la ilahe illallah deyip min de eyte almayayım dey, mena ruhsat berilmedi. Ne için dey? Menim kılgan hiçbir namazım dey Allah rizalığı için bulmadı. Men sen kursun deyip namazlarımı kıldım dey. Ya hürmetli cemaat, nindi haller var. Nindi kişiler var. Nindi dünyada tarihler var. Şuşularını işitkenden soň nişiksin biz öz hakkımızda uylanmıyoruz. Namaz kıldık da bir ayak bilen cennette özü bizni his etemiz. Cennetli. Yani her biri bizge ne bergen kibik? Dege 10 sahabaga kibik va'da berilgen cennetli bulasız deyip va'da berilgen kibik tınışkına turmuş alıp barabız. Ama indi büyük kişilerini aldagan iblisimiz var. Lanetullahi aleyhi her biri bizni aldarga tırışatırgan. Şuna göre mınday haberlerden soň indi tınışkına turmay hürmetli cemaat. Yürekleri bizge ötüp kirsin. Hem de öz hali bizge indi Allah'a şükrene kılık imanımızlı bulganımızga göre, şuşunda kile alıubızga göre, ne işin başında cumganın her sayın eytem sizge Allah Teala'ya şükreneler bilsin mında kile alganımızga tevfik hidayet bergenge. Çünkü Allah Teala bu tevfikni bermese bunda kile almasıydık. Allah Teala'ga ibadet kılır için biz Allah Teala'ga muhtaç. Əlana namaz kılır için biz ona muhtaç ol bizge güç bersin deyip ona namaz kıla alsın deyip kıllar. Şuna göre bana şükrene kılıq. Şükreneler kılıq hürmetli din kardeşlerim. Halatımız büyük ağır bulurga mümkün. Karşılığımızda ya mengilik cennet ya mengilik cehennem. Eğer Müslümanlar gınakları için yanıp cennetke de kirige mümkün ama nice yıllar hem de nindi ağırlıklar kuresi var. Allah saklasın hemme bizni. Hem de indi devamında indi Cuma'nın başında bir indi ders bularak hayatlarını kitirdik vagaz bulsun deyip şu hallerini de söyledik. Hem de indi bir praktik yağı da bulsun sizge bir üge işi kibik de bulsun nerse üstünde uylanırga kirek deyip indi ılı bir valilerden Allah Teala'nın bir kullarından Evliyallah'tan indi Mes'ud isimli indi bir galimlerimizden kile Mes'ud ibn Dinar ul haber ite tilisiz di iş eybir amin sizge bir haber biremdi eğer de iş eybirni özünüzde tuyasız iken min sizge bir yaxşı haber birem nişik anardan qutulurga deyip kitirile birinçiden kitirile kalp hastalığı kalbiniz katı mı yok mu deyip sorav bire yüreklerimiz katı mı yok mu hürmetli cemaat. Öyleki zamanlarda nindi kişiler yaşadı. Nindi kişiler gördük yumuşak yürekli kişiler hürmetli cemaat medresede okuganda ustazlarımızını
tahajjudlarini tuni bo'yi qilgan, endi soqollari yuvishlanib bitaydi yig'lovlaridan, tuni bo'yi yig'lab ibodat qilgan ustozlar ko'rdik. Sahabalarni qarayıq, sahabalar tahajjudlar qilganda soqollari yuvishlanib ostlarında yashlaridan suvlar borliqqa kelaydi. Nindi avliyallohlar bo'ldi. Yumshoq yurakli va'azlarda hurmatli jamoat, nindi jamoatlar bo'ldi. Va'azlar suylaganda janozalar borliqqa kelaydi. Va'azlanib yuraklari hattoki jonlarini bergan jamoatlar bor. Ruhul bayonda keltiriladi bu voqea. Bu bular ulug' bir g'olimlardan, va'izlardan Abu Amir al-Va'iz deb keltiriladi ismlaridan. Shu qatlik usta va'azchilardan bular, jamoati da barakatli bular. Va'azni shu qatlik tinlaylar. Har bir va'azidan so'ng illamagar 2 yoki 3 janoza borliqqa keladi. Ko'z oldingizga keltirib, va'azdan so'ng va'az tinglaganda 2 ya 3 kishi jamoatdan illamagar jonim berib ketaydi. Ya'ni shu qatlik jannatni anglata, jahannamni anglata, hamda kishilar da shu qatlik tinglaylar. Yuraklarin oshib jahannam hamda jannat turunda. Bugun bizning jahannam turunda suylaganda kishilar kulib o'tiralar. Ya shunday holatga erishdik. Jahannam turunda suylaysan, kulib o'tira. Qabrga borasin kishini zotiga, qabrda anekdotlar suylab turalar, kishini uzatganda. Qiziq-miziqlar bir-birsine shidda turib. Yani shunday va'azlardan, va'azchilardan bular jamoati da shunday ko'rkan bular. Hamda bunda bo'lgan bir hal. Bir ani kishi o'z bolasin bu va'azchiga jibermi. Ne uchun jibermi? Endi bu bolasi bulayda to'xtovsiz bir ixlos ko'ngilli bir bola bular. Anisining va'azlaridan da giljilab o'tira turgan, uyda da Qur'on o'qiganda giljilay turgan bir yigit bular. Anisi jibermi? Qo'rqa chunki bunda uyda da jilag'achdan endi va'azdan illamagar jonim berib qaytir bu deb. Kunlarning bir kunida bu xotinning molayi qo'sha. Shusha va'azga alagam deb anisidan qo'sha. Va'azdan so'ngda bu molayining janozasi qayta. Anisining ashuvi kela. Anisi da narsa so'z bera, men seni bilaygina qoldirmayman deb shusha va'azchiga da so'z bera o'z oldinda. Kunlarning bir kunida bozorda borganda shusha va'azchi g'olimni ko'ra, qarshina chiqa. Qarshina chiqqach to'xta deb anarga salom berib endi indasha. Bu g'olim da bu menga biror so'rov bermoqchi bo'ladir. Fiqh masalalarida to'xtab indani tinglay. Bu xotin shunda she'r o'qiyanlarga. Tafsirda she'ri kelar, men uni yodlab turmadim, men sizga ma'nosini keltiram. Yani ni şairler bulganılık, gadi xalq arasında da şiirinde şunday so'zlar jetkizi. Ya ko'pmi kishilarni va'azlading dey, ammo o'zining yuragine va'az o'tib kirmadi dey. Ko'pmi xalqlar Allah rizaligi uchun jonlarim berdilar dey, sen hamon isan dey. Hamda dey, sen bir o'tkin pishaqni o'tkinlaytirgan tosh kibik dey. Ya'ni pishaqni o'tkinlaytirgan toshlar bor va shul tosh kibik dey, boshqalarni o'tkinlaysan dey, ammo o'zing kesatirgan halga kelmading dey. Ya'ni narsa aytirga tiladi bu xotin. Ya'ni boshqalar bu xatlik va'az suylaysan. Boshqalar dey jonlarim beralar dey, sen hamon suylab senga foydasi yo'qmisin bu va'azning deb. Va'azchi da shin g'olimlardan. Narsa bo'la shunda o'q. Shusha so'zlarni eshituga shusha g'olim shunda jonim beri. Jonim berib shunda vafot bo'ladi. Nindi yuraklar hurmatli jamoat. Nindi oshiq yuraklar bo'lganlik shusha dini bizga qarata. Bizning esa yuraklarimiz toshqa aylanib bitdi. Bugun va bizga kelib aytsalar, bunda biror xotin bizga biror so'z aytsa, ya barbar ishingga qara deyarmiz. Yoki endi bir jamoat oldinda tag'in aytsa, narsa deyarmiz, ya sen nodon bir xotin deb, hamma biz Alloh aytirga tegish tugul, rahmat sening aytgan so'zlaringga, kimchiliklarim bor. Endi Alloh rizoligi uchun mening kimchiliklarni ko'rganing uchun rahmat, yetkazuvim uchun rahmat deb endi shunday takabbirlikdan shiddat turarga tegishmiz. Hamma biz endi kerisincha bizga birarsi kelib, kimchiligi bizni aytsa, qo'yni boshlaymiz ishimizdan.
Әмма ул безгә яхшылык тели, без тагын яхшырак булсын дип безгә кимчилегебезне җиткезә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы галим дә әйтә, калб катылыгы. Шулай Умар ибн Абдул-Азизны беләбез һәммәбез. Бу инде бер халифалар, тугры халифаларның 5-нчесе дип әйтелә галимнәрдә. Ягъни шушы сырасы буенча түгел. Ягъни ул нидән соң Али радиллаһу анһудан соң килми, әмма инде мәгънәви яктан 5-нче тугры халиф дип аның хакында китерелә. Кичләре буе акшам намазларыннан соң инде галимнәрне җыя торган булган үз тирәсендә һәм дә вәгазьләр тыңлаганнар. Һәм дә анда килеп керүчеләрнең хәбәрләре китерелә. Алар шулай вәгазьне тыңлыйлар иде ди, шул хәтлек елыйлар иде ди вәгазьләреннән. Без ди изли башлыйдык ди, җаназа эзлийдек ди. Әллә буларның берәр туганнары үлгән микән соң ди. Ни өчен бу хәтлек елыйлар дип аптырыйдык ди вәгазьләрдән. Чөнки шул хәтлек җәннәт, җәһәннәм хакында уйланганнар. Әгәр дә ди галим әйтә, йөрәгегездә катылык бар икән ди. Әгәр дә тәнегездә көчсезлек бар икән ди. Ягъни бер куәт таба алмыйбыз, кулыбыз төшкән бер кайда теләгебез юк нәрсәдер эшләргә. Һәм дә ризыгыгызда ди бәрәкәт юк икән ди. Җитми һаман төшеп бара, югала, әзәя ризыгыгызда бәрәкәтегез юк икән, шушы 3 әйбер бар икән, бер әйбердән сакланыгыз ди. Димәк ки, иллә мәгәр шушы әйберне эшлисез ди. Ул да булса ди, тәркәһу ма ла яъниһи ди. Буш дөньяга да, ахирәткә дә файда китермәгән сүзләрдән тыелыгыз ди. Димәк ки, әгәр дә йөрәгебез катылаша икән, тәнебездә куәт юк икән эш эшләргә, һәм дә бәрәкәтебез юк икән ризыгыбызда, димәк ки, буш сүзләр сөйләп утырабыз. Буш сүзләребездән тыелыйк. Менә шушы вәгазьдән соң, җомгадан соң һәр беребез бер дәрес буларак, бер практика һәр беребез кертик бүген. Менә нәрсә сөйләшәбез, шуны уйлыйк. Дөньяңа файда бармы, юкмы? Ахирәтеңә файда бармы, юкмы бу сөйләшүеңнән? Юк икән, калдырыйк буш сүзне. Ул сүздә әйткәнчә зикр кылыйк, яки кеше белән сөйләшәбез икән, Аллаһ Тәгалә турында сөйләшүгә бурып җибәрик шунда. Димәк ки, бу әйбер безгә олы зыяннар китерә. Ма ла яъниһи, инде афдалул садака хифзул лисан ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Садакаларның иң хәерлесе берсе ул да булса телеңне саклау ди. Телләребезне саклыйк. Ни сөйләгәннәребез хакында уйланыйк. Әйе, хатының белән, балаларың белән рөхсәт ителә, хөрмәтле җәмәгать. Теге сөйләшү, шаярту, алар белән инде бигрәк тә хатының белән күңеле булсын дип, алар бит инде сөйләшмәсәң, ник сөйләшмисең соң дия башлыйлар. Мин сөйлим дә сөйлим, син сөйләмисең. Әле кайбер чакта безне тикшерер өчен тыңлыймы, юкмы, нәрсә сөйләдем мин сиңа, сөйләп күрсәт әле дип тә сорыйлар алар. Алар белән инде шаярыр өчен, нитер өчен сөйләшсәгез була, зыяны юк. Әмма харамнан тыш, ялганнан тыш, инде гайбәттән тыш дидем дә, уйлап куйды гайме, хатын белән нәрсә тагын сөйләшиксең инде. Кеше сөйләп утырмасак. Гайбәттән тыш, кешеләрне мыскыллаудан тыш, инде бу әйберләр тыелырга тиеш. Шаяртып балаларыбыз белән нидә, әмма шаяртканда да ялган булмасын, хөрмәтле җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтендә дә бардыр шаярту. Инде шуңа күрә телләребезгә хуҗа булыйк, хөрмәтле дин кардәшләрем. Һәм дә инде вәгазьдән ахырыннан инде бер кызык булсын дип инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер шаяртуын сөйләп китәсем килә. Кыска гына, кайгырмагыз, эшегезгә соңга калмассыз иншалла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм көннәрнең бер көнендә Али радиллаһу анһу белән бергә хөрмә ашап утыра. Финиклар ашап утыралар бергә. Али радиллаһу анһу капкан хөрмәсенең тешен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең алдына куя. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тешләре җыела, шуның алдына Али радиллаһу анһу да шунда тешләрен куеп бара. Аша бетергәннән соң да Али радиллаһу анһу әйтә: "Я Расулуллаһ ди. Я Аллаһның Расулы ди. Карала, син бигрәк ашыккан булгансың икән ди. Күпме ди ашагансың хөрмә ди.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yo'qolib qolmay narsa dey. Yarar men bulay aşıqqanmında, ya Gali sen bigrak naga aşıqqansың dey, tushları bilan birga aşa bitirgansiң dey. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, şayarı bilü, matur itib bir-birini Allah rizalığı için ko'ngillerini ko'tarib, bu da sünnetibizde var. Bir-birimizga yumart bo'lib, bir-birimizga yilmayşan bo'lib, indi bir-birimizning ko'ngillarimizni ko'tarik. Chunki bir yilmayu bilangina da ulug' bir sadaqa ekanini bilamiz. Amma shinnab da o'ylanib qarasiz, og'ir holda kelgan bir kishiga da yilmayib matur itib dega, angardan kulib tugul indi. Yilmayib matur itib yilmaysang da ko'ngili bo'lmagan kishining da ağızları yarılıp gider şunda. Yılmayıp ko'ngiline bir жылы kire, bir-birimizga yumuşak buluyor. Allah subhanahu ve teala şu yüreklerimizni hammamizning de yumuşartsın. Allah Teala söyleyen va'zlarimizga, o'zimizga da sizga da hammamizga va'zlanirga nasiplardan kılsın. Allah subhanahu ve teala o'zining keng rahmatlaridan bizni qoldirmasin. Hem de indi İng yuqarı derecedeki olan Firdevs cennetlerine kirip, o'zining rizalığına erişip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meclislerinde meclisteş bulup, anın nurlu yüzlerini bizge ko'rarga Allah Teala nasiplardan eylesin.